Primio nas je gospodin Plenković, bili su sa njim. Bili su sa njim još, bili su sa njim 3 njegova ministra, Marić, Horvat i Pavić. Evo zaključaka, samo da malo pojasnim šta su rekli. Dakle, nisu htjeli prognozirati pa da ih ulovimo za riječ, ali do kraja ovog tjedna, pazite, nemojte me razumjeti da ćemo dobiti 2 plaće, nećemo, ali do kraja ovog tjedna osigurat će nam novac za ovu plaću i za onu sljedeću. Trenutno se pregovara sa bankama, novinare zanima koje su to banke, nama je to svejedno. Uljanikovcima je svejedno koja će biti banka, želimo da nam isplati plaće, to je bio jedan od naših zahtjeva. Postigli smo suglasnost sa upravom, sa predsjednikom vlade i s ministrima da ova uprava mora otići. Sljedeće naše pitanje je bilo, nek prestane spominjati stečaj, prestečaj i ostalo. Želimo restrukturiranje i nastavak brodogradnje na oba 2 lokacije. Molim vas da to podržite jednom pljeskom. Rekli smo im da ne želimo da nam sutra odlaze radnici u Monfakone, već nam sad odlaze najbolji Uljanikovci, Trećemajci preko granice, jer nam je granica jako blizu. Neka to ne dozvole, neće imati ko graditi brodove dok se oni sjete kako da to organiziraju. Rekli smo im isto tako da dok ne legne plaće za srpanj, radnici 3. maja i radnici Uljanika ne prekidaju štrajk. Rekao nam je premijer. Rekao nam je premijer dalje. Samo malo. Neki zađe van! Neki zađe, kaži, kaj se održalo! Molim vas, smirite se, ja ću vam prejem šta ste rekli. Nismo mogli svi stati tamo unutra i mi smo imali proceduru i trebalo nas je pregledati, skinati šatove i tako dalje, nije to samo tako. Dakle, gledajte ovako, rekli su nam i sljedeće, premijer je rekao da ne zanemarimo to što su dali 96 milijuna eura Rescue Aida i je država dala jamstvo za to u 1. mjesecu i njima je interes da brodogradnja opstane, da restrukturiranje bude dalje da se provede. U intenzivnim su kontaktima sa Europskom unijom i tvrde da će program restrukturiranja ići dalje, oni čekaju zeleno svjetlo, ali da će nam dati te 2 plaće da to dočekamo i da premostimo i obećao nam je 13.9. sjednica vlade bit će u Puli, pa će nam ona dati malo više informacija. Nisu se nastupile te vlade! Nisu vlade! Ja sam im dao nešto. Da li je njima u interesu i dalje graditi hotele i apartmane sa bazenima? Da li je njima to i dalje u interesu? Dakle, rekli smo što se tiče tog nekretninskog biznisa da ne želimo da ovi koji dođu, dakle da ne želimo da nam se ovi strateški partneri ili bilo ko drugi, to što traži Europska unija, nek daju za kao kompenzacijske mjere kao što su dala ostala brodogradilišta, ali nek ne budu servilni više nego što se očekuje i nek nam ne skučaju brodograđevne prostore da možemo sutra raditi i funkcionirati.